ubuzima bwanjye ni intambara. Sultani Makenga, ibyo wamenya kuri uyu mukuru wa M23. Intambara iri guca ibintu mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarura umujyi wa Goma na Bukavu. Mu byumweru bike bishize abantu babarirwa mu bihumbi barishwe, kandi iyi mirwano yateje gukomera kw'intambara y'amagambo hagati y'abategetsi ba DR Congo n'abaturanyi babo b'u Rwanda. Biragoye kuvuga M23 gusiga umukuru w'abarwanyi bayo Sultani Makenga wagiye uvugaho ibyaha by'intambara mu gihe we avuga ko arwanira uburenganzira bwabo mu bwoko bwe. Ubuzima bwe bwatangiye kuri Noheli y'igihumbi 1973 ubwo yavukaga i Nyanza muri Masisi, nk'uko yagiye abivuga. Avuka mu muryango w'abatutsi bo muri Congo. Makenga yataye ishuri ku myaka 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwanda Patriotic Front RPF Inkotanyi. Abanyarwanda bari munzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku batutsi mu Rwanda, gutahuka ku bahunze n'uburenganzira. Muri icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwari bufitwa hanini n'abahutu. Mu gihe cy'imyaka FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zitsindwa mu 1994. Asubije amaso inyuma mu kiganiro yatanze muri 2013, Makenga yagize ati: ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. RPF n'abarwanyi bayo ba RPA imaze gufata ubutegetsi Kigali, benshi mu bari bagize leta yariho n'igisirikare bahungiye muri DR Congo yari Zaire icyo gihe. Mu gisirikare cya RPA, Makenga yageze ku ipeti rya sergent ndetse yungiriza umukuru wa paratuni y'abasirikare. Yari igitangaza mu gutega ibico ambush. Umwe mu barwanye na Makenga muri RPA niko yabwiye ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute. Iki kigo kivuga ko kuba atarafite amashuri no kutavuga neza indimi nk'icyongereza n'igifaransa byari imbogamizi mu kuzamuka kwe, ntiyagera kure ku mapeti. Makenga azwiho kuba umugabo uvuga make kandi utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame. Mu 1997 yari mu nyeshyamba z'abanyekongo zafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko muri Zaire. Ubutegetsi bufata Laurent Desire Kabila wahise ahindura izina ry'igihugu akita Democratic Republic of Congo. Gusa Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye, yatawe muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda, nk'uko byavuzwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano. Kavuga ko yafungiye ku kirwa cy'Iwawa. Hagati aho imikoranire hagati ya Laurent Kabila n'u Rwanda yaje kunanirana. U Rwanda rwifuzaga kurandura inyeshyamba z'abahutu zasize zikoze jenoside mu Rwanda zigahungira muri Congo. Nyuma y'uko izi nyeshyamba zajyaga zitera mu burengerazuba bw'u Rwanda zikica abantu, Kabila ntiyashoboye guhagarika izo nyeshyamba ndetse ategeka ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo Kinshasa kuva muri Congo. Nyuma y'ibyo u Rwanda rwateye Congo mu 1998 ubwo Makenga yarekurwaga, yoherejwe imbere mu bayoboraga urugamba mu nyeshyamba zafashwaga n'u Rwanda. Uko imyaka yagiye ishira, Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri DR Congo, habaye kwiyongera kubwo hohotera abatutsi b'abanyekongo. Laurent Kabila yavugaga ko abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi nabo bagashishikariza rubanda kwibasira abo muri ubwo bwoko. Makenga yashinjaga abategetsi ba Congo kugambanira abasirikare b'abatutsi. Yagize ati: Kabila yari umunyapolitike, njye sindi we, ndi umusirikare kandi ururimi nzi n'urw'imbunda. Ibihugu bituranye byinshi byinjiye muri iyo ntambara na ONU yohereza ingabo nyinshi kugerageza kugarura amahoro. Bivuga ko abantu barenga 5,000,000 baguye muri iyo ntambara n'ibyayikurikiye, ahanini kubera inzara n'indwara. Mu 2001 Laurent Kabila yiciwe mu birori bye n'umusirikare muto wamurinda agasimburwa n'umuhungu we Joseph. Imirwano yarangiye neza mu 2003 habayeho kumvikana n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Makenga n'abandi bo mu nyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe mixage brassage. Nyuma yaho habaye amasezerano ya leta n'inyeshyamba mu 2009. Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph, Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 bashinja Kabila kutubahiriza amasezerano ya 2009 yagiranye n'inyeshyamba icyo gihe zari ziyobowe na Laurent Nkunda. Muri Mata tariki 2012 bashinga M23, Makenga yahise ajya ku ipeti rya generali. Nyuma batangira ibitero bikomeye byafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe Makenga yashinjwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika yamushyiriyeho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi ku basivile. Makenga yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite.
nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi 10 gusa bawufashe muri 2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'izawoni icikamo kabiri. Igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi cya Jean Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyu yishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Ntaganda wahimbwaga Tamineta yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha i mu Buholandi, aho yakatiwe gufungwa imyaka 30. Uganda nayo yagiye ishinjwa gufasha M23 ibyo yahakanye. Yahawe inyandiko zo gutsa muri yombi Makenga ntiyabikora. Nyuma y'imyaka 8 muri 2021 Makenga na bagenzi be bongeye kugaruka muri DR Congo. Intambara zongera kurota zihereye muri Canzu mu Rushiro hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana niyo bahirijwe, buri ruhande rushinja urundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe Makenga si kenshi yagiye aboneka mu ruhame, akenshi bya M23 abirekera umuvugizi cyangwa se Kone Nanga. Nyuma y'uko bashinze ihuriro Alliance Fleuve Congo, Makenga yigeze kuvuga ko intambara zo zirwanira abana be batatu kugira ngo umunsi umwe bazagira azaza heza muri iki gihugu. Yagize ati, sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Congo, gusa wavuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati, nzatanga icyo byasaba cyose.